Bakunze ibijwi rya Amerika, turabasuhuje aho muherereye hose ku isi. Tubahaye ikaze kandi kuri uru rubuga twabashyiriyeho rucishwaho amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Nimujye kure. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Igitondo cyiza kuri mwe mwese muduteze amatwi. Ndi Jeffrey Mutagoma aho bahikaze muri aya makuru. Mu Burundi, icyo gihugu gisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugifasha kubona ibikoresho by'ubuvuzi bigezweho n'inzu zikorerwamo zijyanye nabyo. Ubutumwa bwatanzwe n'uhagarariye Leta y'u Burundi igihe ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yasozaga inyigisho yo kwigisha abasirikare 40 bakora mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge. Mu Rwanda, abantu bataramenyekana baherutse gutera amabuye ku rwibutso rw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Nyabihu. Iyo igikorwa nka kiriya kibaye birumvikana, bidusubiza inyuma, ariko ntabwo biduca intege, bigaragaza yuko hakiri umurimo wo gukora. Uyu ni Bwana Samuel Nishimwe uhagarariye umuryango wa Ibuka muri ako karere. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Umuvugizi wa Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umutekano w'igihugu John Kirby yarayatangaje ko Israel yemeye kumva ingingo zihangayikishije Amerika mbere y'uko igaba ibitero mu mujyi wa Rafa uri mu ntara ya Gaza. Nubwo amahanga akomeje kugaragaza impungenge kuri iki gikorwa, umwe mu basirikare bakuru ba Israel yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteguye gukura abasivili mu mujyi wa Rafa zikagaba ibitero ku ndiri z'abarwanyi b'umutwe wa Hamas bawihishemo. Amerika yavuze ko itazashyigikira ko ibitero by'ingabo za Israel bigabwa mu mujyi wa Rafa hatabanje kugaragazwa uburyo bufatika bwo kurinda abasivili bahutazwa muri iyi ntambara. Umuvugizi wa Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umutekano w'igihugu John Kirby yatangarije televiziyo ABC yo muri Amerika ko Israel yemeye ko itazagaba ibitero muri uwo mujyi itabanje guhura n'intumwa za Amerika ngo bavugane kuri icyo kibazo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken arasura ako karere mu cyumweru gitaha. Yavuze ko azakomeza gusaba impande zombi guhana agahenge. Amerika irashaka ko byibura kamara ibyumweru 6 umutwe wa Hamas wabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abawuhagarariye bazajya i Cairo mu Misiri kuwa mbere mu biganiro bigamije guhagarika intambara. Washington, ijwi rya Amerika. Imyigaragambyo y'abanyeshuri ba kaminuza zitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyigikiye Palestine nta kimenyetso cyo gucogora igaragaza. Mu mpera z'icyumweru yahereye ku mpera y'igihugu higera ku yindi, rugetse hagati y'abanyeshuri n'abapolisi bashoza imvururu badahwema guta muri yombi abarirwa mu magana. Abanyeshuri bafashe ikindi cyumweru biyemeje kuzaguma mu mahema bakambitsemo kugeza igihe ibyo basaba bizubahirizwa. Abanyeshuri barasaba ko intambara hagati ya Israel na Hamas ihagarara, na za kaminuza guhagarika gushora imari mu bigo bya Israel bifitanye imikoranire n'igisirikare cy'icyo gihugu. Barasaba kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika inkunga itera ingabo za Israel. Mu myigaragambyo y'abanyeshuri ba kaminuza yakwiriye mu mashuri atandukanye hirya no hino muri Amerika, yasembuwe n'ifatwa ry'abantu 100 bari mu myigaragambyo muri kaminuza ya Columbia mu mujyi wa New York mu cyumweru gishize. Ubu bushyamirane bwakomereje n'ahandi nko muri kaminuza ya Southern California yahise ifungwa, abagera kuri 200 batabwa muri yombi. Naho kaminuza ya Washington iri St. Louis muri Leta ya Missouri ifatwamo abantu 80. Muri bo harimo umukandida w'ishyaka Green Party riharanira kurengera ibidukikije Jill Stein. Umuyobozi mukuru w'ingabo za Ukraine ejo ku cyumweru yatangaje ko ingabo ayoboye zivuye mu birindiro byazo kubera ko zokejwe igitutu n'iz'Uburusiya. Zasubiye inyuma mu burengerazuba bw'imidugudu 3 mu birindiro byo mu burasirazuba bw'igihugu, aho Uburusiya bwongereye ingabo nyinshi mu bice binyuranye. Ibyatangajwe na General Oleksandr Syrskyi birerekana ko Ukraine mu by'ukuri yatsinzwe mu birindiro byayo mu burasirazuba bw'igihugu. Yizeye ko umusanzu w'imfashanyo ya gisirikare ingana na miliyari 61 z'amadolari y'Amerika wemejwe mu cyumweru gishize nutangira kuhagera izabasha kwigarura ibirindiro byayo yatakaje. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yongeye gusaba amahanga bundi bushya kwihutisha imfashanyo y'intwaro kugira ngo bifashe ingabo za Ukraine kurwana ku birindiro byazo no gukoma imbere imigambi y'Uburusiya. General Oleksandr Syrskyi yavuze ko ingabo za Ukraine ziri mu birindiro bishya mu bice by'ahitwa Berdishi na Semenivka mu majyaruguru ya Avdiivka na Novomykhailivka mu majyepfo hafi y'umujyi wa Marinka. Ikibuga mpuzamahanga cya Dubai muri Emirates Zunze z'Abarabu kiri ku isonga mu byakira bikanahagurukiraho indege nyinshi ku isi, kigiye kwimurira imirimo yacyo ku kibuga cya kabiri mu bunini muri icyo gihugu. Icyo kibuga kiri mu butayu bwo mu majyepfo y'igihugu. Ni gahunda izashyirwa mu bikorwa mu myaka 10 iri imbere, ikazatwara miliyari 35 z'amadolari y'Amerika.
umuyobozi wa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yatangaje iyo mpinduka muri iki gihe ikompanyi y'indege y'icyo gihugu Emirates ikomeje kuzamuka nyuma y'ibibazo by'ubukungu byatewe na COVID. Iyi gahunda yo kwimirira imirimo y'ikibuga mpuzamahanga cya Dubai ku kibuga mpuzamahanga cya Al Maktoum yari imaze imyaka myinshi yaratindijwe kandi n'izahara ry'ubukungu ryabaye muri iki gihugu mu mwaka wa 2009. Iryo tangazo ryaje riherekejwe n'igishushanyo mbonera cyerekana uko icyo kibuga kizaba cyubatse mu ishusho igaragaza amahema abarabu bakoresha mu butayu bw'umwigimbakirwa wa Arabiya. Bimwe mu bizaranga icyo kibuga ni inzira 5 indege zihagurukiraho cyangwa zigwaho zihaguruka n'imiryango 100 n'abagenzi bakoresha binjira cyangwa basohoka mu ndege. Ikibuga cyari gisanzwe ndetse n'iki Dubai bifite inzira 2 gusa indege zihagurukiraho cyangwa zikagwaho zururuka. Umuyobozi wa Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum niwe kandi Vice President, Minisitiri w'Intebe na Minisitiri w'Ingabo za Emirati Ziyunze z'Abarabu. Mu biyaga bigari duhere mu Burundi aho icyo gihugu gisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugifasha kubona ibikoresho by'ubuvuzi bigezweho n'inzu zikorerwamo zijyanye nabyo. Ubutumwa bwatanzwe n'uhagarariye Leta y'u Burundi igihe Ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yasozaga inyigisho yo kwigisha abasirikare 40 bakora mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge. Aho rero hari mu mpera z'icyumweru dushoje. Iyi ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye. Au cours de nombreuses années à venir, nous continuerons de le prouver. Turi kumwe, bere shoboka. Uwo ni Keite Jirges icariho akaba n'ujejwe ibikorwa n'imigenderanire y'ibihugu mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi. Ibisate bahanahanyemwo ubumenyi mu ndwi 3 biciye mu gukorera ku by'umuntu abona, kubaga ibikomere, kubaga amagufa, kwitaho ibibazo by'abakenyezi, igisata c'indembe, igisata c'isuku mu bitaro, hamwe no mu gukora ibikoresho byifashishwa mu buvuzi biba byapfuye canke byagize akabazo no kubibungabunga. Uwo yarayoboye abasirikare ba Amerika yavuze ko umwanya abasirikare ba Amerika bamaranye n'abarundi kabaye akaryo ko kungurana ubumenyi umwe wese mu gisata n'ikibanza akoreramwo. Ibyo bigakomeza n'ubucuti hagati y'ibihugu byombi. Ce que nous avons vu au cours de 3 dernières semaines. Ivyo twabonye muri izindwi 3 ziheze, abakozi b'abasirikare b'abanyamerika bo mu gisata c'ubuganga n'abasirikare b'abarundi barahanahanye ubumenyi mu bijanye n'ubuhinga n'ishigwa mu ngiro ryiza ryo kuvura abantu. Ivyo vyatanze umwimbu mwiza aho hari abagwayi 350 bavuwe, hari abahinduriwe amapasuma, haravutse abana 39, ibikorwa 21 vyarafashije gukiza ubuzima bw'abantu biciye mu kubabaga, gusubira ibikomere hamwe n'ukunguranya ubumenyi mu buhinga bushasha bukoreshwa mu gupima mu vyumba vyo gupima imigera n'indwara, bafatiye cyane ku buhinga bwo gufata amafoto imbere mu mubiri, hamwe rero no kuraba uko hotezwa imbere uburyo bwo kurinda no gukwirakwiza imigera yanduza. Et la recherche de moyens d'améliorer le contrôle des infections. Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi hariho Colonel Barumishe Jean Marie, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bwo kwivuna basi no gukurikirana abahoze ku rugamba. Asubiza umunyamerika yavuze ko iyo myimenyerezo yaje kuba inyishu kubitera ibikehe bikigoye kandi bihanze gisata c'ubuvuzi mu Burundi. Asaba abo bahejeje guhabwa ubumenyi bwo kwitaho abagwayi kubushira mu ngiro umwe wese mu gisata arimwo no kubusangiza abandi mu kugarukira ubuzima bwa kiremwa muntu. Kuri Amerika yatanze ubu butumwa. Ego imyimenyerezo irarangiye, ariko turashaka gushira ku rundi rugero bino bitaro, tuve ku rugero rwa 4 tuje ku rugero rwa 5. Turafise vyinshi vyankenegwa tugikeneye, aha ndavuga ibikoresho bigezweho. Ndatanze ubusabe ndabicishije kuri mwebwe, turabasavye mutudodorere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubagize African Command kubera tutarashobora kuronka ibikoresho bitari bike. Ivyifuzo vyacu dufise ntidushobora kubishikako mu gihe tudafise ibikoresho bikwiye kandi bigezweho. Turafise icizere ko mu kindi gihe c'imimenyerezo nk'iyi tuzoba dushobora kuyikorera ku kubaga umutima, ubwonko, ibihimba vy'umubiri ndetse n'ubundi bufasha mu bijanye no kuvura indwara zihora zituma turungika abagwayi hanze y'igihugu. Ibi nivyo gisabo cacu kuri mwebwe. N'umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, General de Brigade Dr. Make Nimburanira yunzemwe ati
ibikorwa vyo guhanahana ubumenyi ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ab'igihugu c'u Burundi vyogira akarusho gasumbirije mu gihe iyo myimenyerezo yobera mu kibanza gifise ivyankenerwa bikwiye mu buhinga hamwe n'inyubakwa zabigenewe. Vyo kugurura amaso abarundi basanzwe bamenyereye gukorera mu bibanza bitarimwo ibikoresho bikwije ibisabwa, kandi vyotuma ibi bitaro bija ku rugero rwiza haba ku rwego rw'igihugu ndetse n'urw'akarere. Ni ubwa kabiri ico gikorwa co gufashanya mu gisata c'ubuvuzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu c'u Burundi kiba mu gihe mu mwaka uko guhanahana ubumenyi ku basirikare biba rimwe, muri uyu mwaka w'2024 bikazoba inshuro zibiri. Mu gihe mu Rwanda hakomeje kwibukwa iminsi 100 jenoside yakozwemo mu 1994, mu minsi ishize abantu bataramenyekana bateye amabuye ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Nyabihu mu majyaruguru y'igihugu. Mu kiganiro muri Sanga navuganye na Bwana Samuel Nishimwe uhagarariye umuryango wa Ibuka mu karere ka Nyabihu na Eric Ndayisaba umwe mu bayobozi b'umuryango utagengwa na leta AMI Rwanda wegisha ibyo gukemura amakimbirane n'ubwiyunge, mbabaza icyo bavuga ku byabaye. Kiriya gikorwa rero cyagaragaye ni igikorwa twashyira mu cyiciro cy'ababikoze n'inkongo cy'ingengabitekerezo ya jenoside itarabashiramo itarabavamo. Ni igikorwa rero kidahita. Nkanjye nawe mvuga ko uwabikoze ari n'umurwayi, kuko burya n'ingengabitekerezo burya buba ari uburwayi. Inyigisho zose ashobora kuba yaragiye ahabwa, mvuge ko mu Rwanda guhera nyuma ya jenoside hagiye hatangwa ibiganiro bitandukanye byo gufasha abantu kongera kugarura umubano mwiza. Ukinangiye umutima ntabwo twababura ko ntabwo bakwigisha abantu bose bazazana zabagereho, ariko byanga byakunda abahari hari icyo babonye ko muri bo hari abantu bakirwaye, ari nabyo abantu bakwiriye kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo turusheho kwigisha. Bwana Nishimwe Ndayisaba ati ababikoze ni abarwayi, n'abakoze jenoside ni abarwayi. Turabita abarwayi ariko ntibibura kugira ingaruka ku barokotse jenoside. Ariya mabuye nyanyagiye ku rwibutso, kiriya gikorwa ubwacyo ni igikorwa gitokoza cyangwa se gishorogotora abakorewe jenoside. Twahoze tuvuga ko babanye neza n'ababiciye. Bwana Nishimwe, iki gikorwa nka kiriya kigaragaza yuko tutaragera ku ijana mu ntambwe yo gutera igana ku bumwe n'ubudaheranwa. Ingengabitekerezo ya jenoside igaragazwa n'ibikorwa by'ibyo bigaragara, hari n'ibikorwa bitagaragara biba mu amagambo yifuzwa na bamwe. N'uyu munsi hari ingengabitekerezo zikiribwa mu bana bakiri bato, mu mashuri ziragaragara, mu baturage ziragaragara, bigaragaza yuko hakiri umurimo wo gutera intambwe ku bumwe n'ubudaheranwa. Iyo igikorwa nka kiriya kibaye birumvikana bidusubiza inyuma, ariko ntabwo biduca intege, bigaragaza yuko hakiri umurimo wo gukora. Umuntu ufite abantu bashyinguye muri ruriya rwibutso, bugacya mu gitondo akabona bateye amabuye, nyuma y'imyaka 30 bakabona ahabe bashyinguye bahateye amabuye, umuntu nk'uwo mumwegera mute, mumufasha iki? Bigaragaza yuko hakiri inshingano zikomeye ku buyobozi bwa leta, hakiri inshingano zikomeye ku barokotse. Uvuze kuri tracte na n'uyu munsi zirandikwa, turazibona. Icyo dushaka ku ruhande rwacu nk'abarokotse ni ubutabera. Iyo ubutabera butanzwe ntabwo bidusubiza inyuma, kandi ubumwe n'ubudaheranwa ni urugendo rurerure cyane, ko murabizi yuko aka karere ka Nyabihu ariko kavukamo abacurabwenge ba jenoside. Niyo mpamvu rero n'umurimo wo kurwanya ingengabitekerezo nawo ugifite umwanya muremure, kuko ingengabitekerezo yayizwe kuyirandura bisaba nanone igihe kirekire. Ubu noneho hakurikiyeho ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane ni umunsi isi yose izirikana indwara ya malariya, umunsi w'urwibutso ugamije gushimira abagira uruhare ku isi hose mu gukumira no kurwanya iyo ndwara. Malariya ni indwara iterwa n'umubu wo mu bwoko bwa Anopheles. Ni indwara y'inkazi ariko ivurwa kandi ikaba yakwirindwa, nubwo bwose ihitana abantu benshi bayirwaye.
mu kiganiro aherutse gutanga vuba aha, Dr David Walton, umuhuzabikorwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe kurwanya malariya ku isi, yagize ati malariya ni ikibazo giteje inkeke ku isi hose, ariko iyo ndwara yibasira cyane umugabane wa Afurika. Indwara ya malariya yahitanye abantu bagera ku 608,000 umwaka ushize, naho abayirwaye bagera kuri 200,000,000, hafi 250,000,000. 75% muri abo bishwe na malariya bari abana bari munsi y'imyaka 5. Dr Walton yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu gitanga umusanzu munini kurusha ibindi muri gahunda zo kwirinda no kuvura malariya. Yongeyeho ati porogaramu y'umwihariko ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurwanya malariya niyo gahunda nini kugeza ubu guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe mu kurwanya malariya ku isi. Akazi dukora gahuriweho n'ibigo binyuranye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ikigo gitsura amajyambere mpuzamahanga cya USAID n'ibigo bishinzwe kwirinda no gukumira indwara. Muri rusange dukorana n'ibigo 30 ku isi hose mu guhuriza hamwe imikorere yacu mu kwirinda no kuvura malariya ku buryo bijyanirana na za porogaramu z'ibyo bihugu zishinzwe indwara ya malariya. Dr Walton yavuze ko muri iyi myaka 19 imaze, iyo porogaramu y'umwihariko ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurwanya malariya yageze kuri byinshi ndetse irushaho kuzobera hakurikijwe uburyo indwara ya malariya n'imibitera bigenda bihindagurika. Hari byinshi byahindutse cyane mu bijyanye no kurwanya malariya. Hari imiti ya malariya mishyashya, hari imiti yica imibu mishyashya, yaba ari yo kumishura mu nzu cyangwa mu bigo bifata imibu bitwikira uburyamo bw'abantu. Ariko mbonamo ikintu gishamaje cyane kurusha ibindi mu byagezweho bishya ari ibintu bibiri. Ntabwo ari ikintu kimwe gusa, ni inkingo ebyiri zo gukingira malariya. Ku bijyanye n'izo nkingo zimaze gukoreshwa muri gahunda yo gukingira abana bagera kuri 2 miliyoni muri Malawi, Kenya na Ghana. Iyo porogaramu yo gukingira kandi yageze ku ntego zayo ku buryo bushimishije. Dr Walton ati ejo hazaza ho mu kurwanya malariya harimo birantega nyinshi. Kuri twe abagize itsinda rya gahunda y'umwihariko wa Perezida yo kurwanya malariya, urugamba rwo kurwanya malariya twumva ari urugamba tuzatsinda rwose. Turi mu mayira abiri, tugeze mu bihe birimo ubushobozi bwinshi ariko nanone birimo amananiza menshi, kandi intego yacu y'ibanze ni uko hatagira umwana upfa ngo kuko umubu wamurumye. Twumva kugera kuri iyo ntego ari ibintu bishoboka rwose. Dufite umurava wo gukomeza iyo ntego. Mu Rwanda abacungera ubusho bagera kuri 80 birukanywe mu kazi, abandi barenga 20 nabo bariko bakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku vyaha bitandukanye bagirizwa. Ni nyuma y'amezi agera kuri 5 bari bamaze bapfunzwe mu buryo bemeza ko bunyuranye n'amategeko. Eric Bagira ubusa. Mu mpera z'ukwezi gushize nibwo Ijwi rya Amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku 135 bari bafungiye Rwamagana mu kigo kiberemo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza. Abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri 5 mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko. Icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakana Ijwi rya Amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe. Bidateye kabiri, rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta, rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranyweho amakosa atandukanye y'akazi. Isoko z'Ijwi rya Amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo. Amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza 135 bari bafunzwe, abagera kuri 89 bahise birukanwa mu kazi, abandi 26 bakomeza gufungirwa mu masitasiyo ya polisi atandukanye. Ni mu gihe abandi bacungagereza 20 bahise basubizwa mu kazi. Amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu Rwanda akatubwira ko abafunzwe uko ari 26 batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza.
Mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa Tarisise Nshimiyimana wayoboraga gereza ya Muhanga, Fred Kibibi wayoboraga gereza ya Rwamagana ndetse na Justin Binama wari umwungirije kuri uwo mwanya. Isoko y'Ijwi rya Amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya Kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana. Ijwi rya Amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi, ariko mu babashije kwitaba nta n'umwe wemeye kugira icyo adutangariza. Uyu ni umwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze. Twamurindiye umutekano. Cyaba ari ikibazo kuri yewe kuko ntabwo ndabifatira umwanzuro, sindabona n'intuza n'ibaruwa ya nyuma. Baravuze ngo mugende gusa biri aho ngaho, ntabwo barabaha ibaruwa ya nyuma. Yego, njye nta kintu nabitangazaho. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo. Twahamagaye Madamu Therese Kubwimana ntiyitaba telefone ye ngendanwa, ariko ubutumwa bugufi Ijwi rya Amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye. Uretse kuba ataratanze imibare kuri buri cyiciro, amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe Rwamagana bari mu byiciro bitatu. Yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe RIB, hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yise ubw'agateganyo, kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi. Kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntitwari twakabashije kurubona. Iyo Bwana Thierry Murangira uvugira uru rwego yitaba telefone y'Ijwi rya Amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe, ibyaha bakekwaho ndetse n'aho amadosiye yabageze. Mu Ijwi rya Amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi si abacungagereza bato gusa, ahubwo baravanze. Barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza. Abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu Inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda, na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda. Isoko y'Ijwi rya Amerika ikatubwira ko Ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego, bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje cyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga, agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara kumbagara hasi kuri sima. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungiwe Rwamagana. Iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu Rwanda kuko yarusabye gukemura ikibazo vuba na bwangu. Igikomeje gushyirwa mu majwi ni icyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda. Bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije Madamu Rose Muhisoni ko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona Madamu Muhisoni ngo yumve icyo asubiza kubimuvugwaho. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ku isi Reporters sans frontières ryasohoye rero raporo yerekana uko ubwigenge bw'abamenyesha amakuru buhagaze ku isi. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira iby'ingenzi biri muri iyo raporo. Iyo raporo isuzuma uko abanyamakuru bashobora gukora ntawe basopanyirije kandi nta n'ubateye ubwoba. Igihugu cya Norvège kiri mu Burayi bw'amajyaruguru nicyo kiza ku isonga mu kubahiriza ibyo iyo raporo yasuzumye. Ibindi bihugu 9 bikurikiraho ni Denmark, Sweden, Ubuholandi, Finland, Estonia, Portugal, Ireland, Ubusuwisi n'Ubudage. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa 55 kuri urwo rutonde rwa RSF, aho yasubiye inyumaho imyanya 10. Uburusiya buza ku mwanya w'162. Muri iki gihugu abanyamakuru barenga 1500 barahunze kuva Uburusiya bugabye ibitero kuri Ukraine mu mwaka wa 2022. Igihugu cya nyuma ku rutonde ni Eritrea ku mugabane wa Afurika, iri ku mwanya w'180 kuri iyo raporo. Isimbuye kuri uwo mwanya Korea ya Ruguru yari uriho kuva mu mwaka ushize. Ibindi bihugu bya nyuma 10 mu gutoteza abanyamakuru birimo Ubushinwa, Iran, Afghanistan na Syria. Ijwi rya Amerika raporo ya RSF iravuga ku Rwanda no ku Burundi nk'uko muvyumvise. Mu kubitiza rero akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ariyo VOA radio yacu kuri Facebook muje kuraba idonido kuri no nkuru y'ikungene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi no mu Rwanda.